Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In bago tibaw, mag-subscribe na. Lapayan nyo na do po in bell atawa bagting supaya kamo ma-notify bang awon video bago sin TMSP Vlogs. In topic na to do na video ni kahala ni Saddam Hussein. So, without further ado, let's go to the topic. Asabo jima jatuin pag nganan Arab Revolution amon pagyanon pan-Arabism yaglobosin mga Arab in monarchy amon nationalist in piang bulansang ni General Abdel Nasser in o kana Egypt bulansang piang doy ha mga da US demikyan ha Iraq jima jaturay sa bimbihat to nakaigman daing ha kawasa in hi King Faisal sin Iraq in nagtawmaas sin Iraq hamasayat to amon hi Abdul Karim Qasim daing ha Ba'ath Party bukon tayon kan Gamal Abdel Nasser ha lawm sin pagkaradyaan magpaawon sin United Arab Republic dual Egypt iwan Syria in nakapagtaayon ha pagkaradyaan to way nakaaga din Iraq jari matawd ali sin party at way kaya amuhan kan Karim Qasim saingga lima main pagkawasan niya asababiyat to timaayon ni Karim Qasim pa Communist Party sin Iraq ipagbalance yung influence matawd yamahan kan Karim Qasim deng ha Ba'ath Party asababiyat to piagplanuhan nila bunuon in hi Karim Qasim in naguhan sin plano mamuno yato hi Saddam Hussein saltain plano inda Saddam Hussein mamuno way nag-success nakapakoy katanin mga panay ni Saddam pa Syria pagka Syria in puunan sin Nationalist Socialist in Ba'ath Party in way nakasaot nakapakoy piaghukom buno katan sin parinta Iraq ha masayat to Saddam isab daing ha Syria himarap siya pa Egypt nag-school dito man ni Saddam ha Egypt nakatainghog na siya hawal bawa in hi Karim Qasim kaigan nakawasa halom sin parinta Iraq in nakasublikan Karim Qasim amon hi Abdul Salam Arif piagsaggaw hi Abdul Salam katanin kanakuraan sin Ba'ath Party ha Iraq amon nagtaayon iban communist ha masayat to hasabo sin pamarinta hi Abdul Salam minoy hi Saddam ha Iraq wayra limukay sambil hi Saddam na jail salta wayra sab limukay nakakuha ra hi Saddam deng ha lawm sin jail ampasya yang kat hi Ahmad Hassan Bakar ambok nakura deng daha Ba'ath Party tihilan siya kawas paig lareng ha kawasa in hi Abdul Rahman Arif amon tawma asin Iraq ha masayat to amon nakaganti kan Abdul Salam Arif sakali ni ron tay Hassan Bakar na in nahinang tawma asin Iraq ha masayat to Saddam Hussein in umbulduan niya kaya pagkawasan nila ipanin military hasabo hi Saddam umbulduan tawma asin Iraq pialuwag niya in influence niya saingga kiyatabunan niya in influence si Hassan Bakar pagkamatawad bang sa pihak agama ito ini katan sin Iraq ha masayat to tiyuyuan ni Saddam diayawin Iraq ha supaya sumambu nagdurunin tanam ni Saddam nagkawasa pagkakiagpangan niya na in puunan sin lana asababiyat to na modernize si Saddam in Iraq timaw din taga pang-school pagka in education free na matawad tatawangan sin parinta piao ni Saddam para rakyat sin Iraq in ahli kalorga sin mga sundalo Iraq matawad tatawangan daing ha parinta na modernize even si mambuin Iraq ha Middle East naabot kaya hadiahan ni Saddam award sin UNESCO dimayaw in economy sin Iraq in infrastructure damikyan dimayaw timaw dindan industry even agriculture si mambu hamasayat to diuro udo isab sin Anwar Sadat in hi Gamal Abdel Nasser ha Egypt nagkawasa hi Anwar Sadat ha Egypt ampan niya recognize in Israel nakaingat man ni Saddam yamahan ni Saddam kan Anwar nagpajato na hi Saddam sin pagcampaign simulang kan Anwar Sadat sahingga giwal siya Arab savior naabot di ma Saddam nagdeal taayon iban Soviet Union pagingat isabi sin US yamahan isabi niyo is supportan sab sin US in mga rival Kurdish kaya nga to ha parinta Iraq salta kaya tigtigin mga Kurdish sin parinta Iraq nakura daing ha Iraq amon hi Hassan Bakar ha masayat to isab di ma nagtaayo iban Syria nagpatindog pamarinta hi Hassan Bakar in naguhan in humbol duan niya hi Hafiz Assad amon ama hi Bashar Assad ampain Iraq iwan Syria asal hangka ideology sila halom sin Ba'athism
ha sa babyato in angan-angan hi Saddam Hussein magtawmaas umbulambok sin Iraq naluggo jari liw si Saddam Hussein pia panaog dayng hakawasa in hi Hassan Bakar amuna in nahinang na Saddam bilang Iraq official 1 katan sin dayng haba at party amun way ti maayon kanya piag hukom buno kaya tusanin kanakuraan piag hukom buno asaboy Saddam nagkakawasa sin Iraq in pangdaig nila amon Iran sa aboy sabji majato in pagrevolution hi Ayatollah Ruhollah Khomeini in Wuhan in bulansang sin Shia ha Iran naglamin pa Iraq amon piya marinta ni Saddam laway secular Iraq damikyan biada Iran in majority Shia salta in halom sin cabinet niya way niya piagdilan kawasa in mga Shia supaya di lumatag pa Iraq in bulansang dayng ha Iran nakapagbuno in Iraq iwan Iran siuportahan sin US in Iraq namuno ha Iran pag-ubos sin buno Iran nagsawno na sabin Iraq sin economy labay panglukos patawangon in mga hula pangdaig niya sarta in Kuwait minsan hula asibi dayan siya di siya tumaalok ha Iraq amuna in nakapagbuno na sabin Saddam iban Kuwait amon pagyanon parang Gulf yamanin US kan Saddam pagka di mo nagbuno iban Kuwait nabantayin Iraq iban US gyanapan pasin akal sin US daran timatawang ha Israel halom sin Israel-Palestine conflict yupitan sin US in rakyat sin Iraq padudo Saddam Hussein sarta di makakaw sin rakyat way makatawakal in Turkey damikyan mahanggaw ha Iraq Iran amura mahanggaw ra agad na in Saudi Arabia hati niya way makaisog umatukan Saddam Hussein ha masayat to nagdurohon in panunggod Saddam nagsuara sin pagkaanta western niya hati niya in dukal sin US tiyaw na jalom atay supaya lumuwag influence si Saddam pinda ni Saddam mindahan niya magtawmaas day nga secular pa Muslim Sunni inhad niya isab daran siya di maraog ha election in US isab inut na nagpadyato sin plano niya liunan niya na CIA palawom sin Iraq in mga NGO iban human rights nagpanuna na kan Saddam bilang dictator mamuno adjalong nen hinang giwal na mga siya bilang Butcher of Baghdad tiuna pasin US in Iraq taka padugpat-sugpat pa mga movements in Al-Qaeda para halin Al-Qaeda ipatan sin US amon damuno pa Afghanistan ipangdoy ha influence in Russia nagcampaign na inda George W. Bush kay Tony Blair sin Britain ang dudo kan Saddam tiuna nila taga weapon mass destruction in Saddam usal nila in issue pagbustak September 11 simud na in US pa Iraq sin 2003 limang na in sundalo Iraq nalawa na in kusog Saddam halom sin Iraq miyakoy na Saddam Hussein timapok in party politik niya liubo na way na pa rin in sundali sin US timaruhong na nagdulbaya ha Iraq timbak na way hinaran biya video game magtimbak na dya ha sausuko sin kakitaan in statue hi Saddam pialigad na sin rakyat in mga ali kalargay Saddam piagbuno na in kaybanan nagpadyato na in US sin operation maglawag kan Saddam kiyawakan nila Saddam halom lupa underground giwal nila pa Saddam bilang very important criminal natay mo sin tahon iulukan nila na Saddam case genocide ang pahiyokom gantong in paghukom yato kimugdan ha adlaw haylaya haji adlaw takbir na wafat na Saddam Hussein iwan pagyan sin mga US iwan UK this is democracy victory sarta sambil pa bihayaon masiway kirakan ha Iraq in pagyanon sin US weapon mass destruction hi Saddam in US nagbukual puunan sin democracy amon jimanji magpaawon sin kanungan bang ikarudo nila na hi Saddam dayng ha kawasa nag-uwi na pa hula nila pag-ubos nila higop in lana iban hiyakot in gold bars in Iraq binin nila in Iraq halawom kahilo-halaan iban kahansulan agkawasahan na sin mga terrorist in kaybanan kauman ha Iraq way ratoy kahanungan sin Iraq minsan way na hi Saddam nagsusun na in rakyat magsukula pagkita sin video like nyo in video don't forget to subscribe please stay safe kamaya daran assalamualaikum bye.